Pugdi khora o kereng hawaralong meri hing ari keropen Johnny Habit ingnar kithi. Congress MP Dhiraj Prasad Sahu hemalong kuti pharo ke thom sosia tangka idi atum kilong loka puthak BJP atum kapin rem. Vothungaji KSA rohin pen ingdeng hini thongnong be ke kat kachipatia jai me ki paman pon. Carbing long life ada babirta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha. Matijong ni phai sir ke parni dogmoka forest range ke parlopon hojai la pen Carbing long hawar aduya hoilong pugde khora o kerengalong Habit ingnar pen ki pajok ja phan pura hidi asok kirai kom ja phan Ameri hing ki hingalong Johnny Habit ingnar kaching nang jok ki thi nang birta ripon long Pugde khora o kerengalong aning kanwang sitame lasok ki mena pordo pulote Habit ingnar atum lapen muni dangbong kachiteng kheng alamo pinang anajak ki dingpen arjulong bomno lapen berenga juke Habit ingnar atumsi akut nang manlo lason thak thaksi matijong ni phai ner ke paningwe Pugde khora o kerenga hawaralong Habit ingnar Johnny battery wiring along kachingnang loka joini adima long amat aprandam nang koklopusi birta ripon long lo lapen munit ang bong munit pen labang so Habit api ching thekhenga joini penakan munit atum stame ki thige jang lap sonjolot Silrampur Reserve Forest pen chenglok lapu okreng hawar stame lap sondulo lapen tu waste stame Johnny labang so ingnar Habit ingnar sok ki chu phasi ke bang ma si labang so just when battery charger pen jhatka pupu labang so battery charger mate solar labang so panel pen lalang litum labang so fencing along si kachedan pusi pu la si non mat ke la litum Carbing long forest department ACF Rajan Rong pen chenglok la pen lit da Carbing long Thomas Council tourism in charge EM retailing hi pen chenglok la pen forest ke hoitum same dang na homri si on the spot investigation apu thak la pen rong ara to men jingi jethan la pen labang so ki thiar pum mate labang so ingnar Johnny ki thiar pum phan same postmortem phan lang tum parid sim ponlo mate pa ot ponlo lang litum da pen parideng ponlo la pen ni tum Carbing long light pen same unan ke labang so marat nang pil tum kerai dun nang ji jase meri litum unan ke kerai kom dun jai fasil tum bori nang pola puson ke pana hok bang ke litum claim pede nang ji Forest asai kama tuma phan rongara tum pen birta pali damsi tong sekot pen forest asai kam la pen veterinary sai kam atum adima klongan pali damsi langchari pon pen chipari deng ponlo phirangge tum karjo hut ki pachini ponateng ke lapu henlo labang soja me kachetong nang kok abangke ninduklo lapuson meri hing ki hing abangke aron re sailo labang so putha kiri ke tarle pasai deng pon po lapen kupi koson pensi Johnny ingnar ki thinang ma pulabang so aputha abangke postmortem asai deng pon et ansi chini po puta than pon. So I have come from Diffu directly to see what is happening. After coming here, I found that one male and one female elephant has been died due to electric fencing. This raising of electric fencing is totally illegal. आज ही हाथी मरी से काली मानव मरी हो पा रही है ना, it is totally illegal. For this we have already filed FIR to the police. He will take action regarding this. Now जितो हुई से इतिया पोस्टमार्टम होगो, पोस्टमार्टम exact reason और उलाई जाबो. Labang so puthak local MSC mate Carbing long Thomas Council water resource lapen tourism in charge Riti Singh hi ahin pen sitame karjulong pen adimaklongan palidamsi ang tonalam kachini ponjia phan bor I ponlo labang so kisung ki phonang ko kaputhak forest atum kangsai aron mate wildlife a ekateng pensi a hok pet akangsai ki palong ja phan bor I ponpu forest asai kamatum pen sitame arsik jit pen kiri ketar lipon mate investigate ponjia phan than bachini ponlo pusi pherangkia thengno than pon Forest Department pen chingki chethan lo pela sorting pen jetamelo nilitum siam ke hoy pen tamelo khai pen malang li pen ta chingki lo la sorting pen nilitum alang li la conservation la PCC ba pantanang lu lo la pen ranger la pen Forest Department la so puthak setamelo sa sim ko sondong ku pitong do den la so puthak pen ke as per forest rules do norms do wildlife act do la sorting pen sinono mat ke thang protected lo se la so puthak setamelo
tamelo sikrung pen pa investigate ji fan ku PC la sona case dolong pol jem asi nona mat ki kadu dagarat pen danglok dak nilitum lemra pet damra pet sumta la forest department tum fan proper investigate paturi ji fan se nilitum alang itu fan Bikram Teron's report, Karbi Anglong Live. Jharkhand along Congress MP Dhiraj Prasad Sahu ahemalong kuti pharo ke thom sosia tangka enforcement directorate idia tum kiri ka kuru ka hut lapuan aki onga tangka kilong loga puthak indiang kang pialong bangso alam hur chudut anpin bangso puthak ke kham ke chapaklangsi matijong ni phai sir kebarni BJP East Karbi Anglong pen patir pi ponsi Bajpai Bhawan along malomso pharman kachisong sai dengpon कांग्रेस कचरिया की होया तुमके रात आतंका कचो पंगलिम अंचोट लुके थे बांसो जोगसी MP धीराज प्रसाद साहू हेम अलमीरा लोपेन कुटी फारो के थोम सोसिया तंका किलोंग लोके रात आतंका केचु कांगहु काली पुलोते कुपिया तंका लोपुसी कारजू पदोपन BJP पार्टी लोंके करप्शन क्लेम क्ले मते चुपांगलिम बांगफु बांगपिया फान नितुम दिम क्लोंग पेकपे लासी इंडिया एलायंस लपेन कांग्रेस अफान सोदाक पेन पिनरेम लोपुसी BJP East Karbi Anglong मेफु रोलान किलिंग निंजे पॉन नीलितुम मदाक भारतीय जनता पार्टी साइ हेम थेंगनो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन नाम नीलितुम दाक पिदोलो लाबांसो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की पिदो नाम पगलाम थे बांगला हेलो ED enforcement directorate pen चपाहेम पु कॉन्पेंसी धीरा साहू पु राज्य सभा IMP हेम रेड दाम पेंसी फारो के थोम आंसो से आकुती बांके अलांगले आहेम पेन के उधार पन PSC मेरे फावर काने ट्रेजरी ऑफिसर पोस्ट काने लसिनिल तुम लाके सी एग्जांपल लसन टैक्सी पे नाना कांग्रेस लंगे दो इंडिया अलायंस लंगे दो अलीदार तुम असंजा सरपो तुम हेमाना बांके अलांग तुम लंग लसन तंका रारा तंका चिबी हुप रारा तंका के पंगली में बां लसन दोपिक किने पनलोंग दा करप्शन पुठाक निलतुम भारतीय जनता पार्टी पे न बांके काइकेता लासो पुठाक बांके निलतुम निजे बेरलो लापे निलतुम करप्शन पुठाके काइकेता हजो ने लापे कमाइस ने लासिपिनी इस कार्बी आंगलंग भारतीय जनता पार्टी हिन पेंटा ऑल इंडिया लाबांसो करप्शन पुठाक करप्शन मुक्त भारत पुलाबांसो आप प्रोटेस्ट along लापेन करप्शन मुक्त लाबांसो आ अकें काम कच्ची यारलोंग बांके नीलितुम ता इस कार्बी आंगलंग हिन पेंटा कचरा पेचितोदुन लापेन लासो पुठाक Pini bangso dharna kang nialong Karbi Anglong Thomas Council Chairman Raju Tiso, Deputy Chairman Ajit Kumar De, BJP Media Cell Bidya Singh Rong Pilapen, Rosmi Teron Piatum Chetong Dunsi, Kachisong RD Pidun. News Report Karbi Anglong Live. Matijong Chiklo Niphai Sir Keparni, Karbi Students Association Vuthungaji branch atum pen chepati piponsi to make quality education and anti-drugs awareness campaign pu athepi ke pen thongnok be ke kat ka chepate ajai mek ingsamjin pen paman ponlo ada por phai phoma lompen pangcheng ponsi suarlo la pen sopin so tumaphan ingdeng hini thongnok be ke kat ka chepate ki paman ponlo labangso thongnok be ke kat ka chepati ponalong kaduka ve pen bang pharoi sira phokeba bang phu bang phiatum chipati ponlo bangso long sopin so jai megalong pen kachipa hai atuma phan tangkala pen ki hokalu pajir ponlo kicheng sianong ilake sonu raj bar pen si chepalong ponlo adun thuanong ilake soning ti pen chepalong ponlo la pen ki thomang denganong ilake serjinong tiso si chepalong ponlo la bangso jai megalong bang kepa bang phu atuma phan consolation anong isitame pajir ponlo hala puswar lo jai megana thu ke chengsi anong elake merina hansepi adun thu anong e martha kujur lapen ke thomanong elong rotna ronghang piatum chipalong ponlo labang solong bangke ba bang piatum aphan consolation anong e pajir ponlo hala pu parokhowa mate Vuthungaji Karbi Students Association Vuthungaji branch ame phu thengtom ti soi hin pen
thong nokbe ke kat kachepati abang phu bang philapen kachirab dun abang phu baburam tisophan sitame kachuru pajir ponsi ning samjin pen pachun ponlo Parokwa KSA branch sahin pen sepatir pipon karbilo chakle song cepat duk pen ladak Parokwa hithi pen okreng higher secondary an thongnok bi kat sepati pon lo lapen labang su at stand labang ke kidam ke wang up down lo la 18 kilometer abad docet la si labang su ikal kecepati misen mi pen jumpon lo parlu kaduk kawe pen bang haru isirap hokep lo apai bang ke suar lo bang ke bang plikep laben sopinso bang ke bang haru isirap hokep Bikram Teron's report Karbing Long Live Matijong chikloni phai sir keparni Uttarakhand long ria long ki paman pon Global Investors Summit ajai megalong Union Home Minister Amit Shah chetong dunsi valedictory session hut India det pi arutin lapen asai kam tinalong sitami ki paprang pon bomajok surihinira inkora phuaning kan ana hura bangke India det sitami $5 trillion economy do popu ningje pon Kidam tang ningkan kebangbong BJP government mate Prime Minister Narendra Modi kechari pon a government mission pen sai kedeng pon thegajok arutin lapen asai kam tinalong sitami kipaprang pon bomang thek pon longlong laso joksi kewangji surihinira inkoira phoning kan an hudabangke India det sitami $5 trillion economy dopo pusi Union Home Minister Amit Shah ahin pen Uttarakhand long rialong kepaman pon Global Investors Summit ajai megalong lamthe jai pon lo Pini arni India det phan ninga che thelapen ningang sam aman pensi somindara dangadet atum nang chelakha ponlo pinpur ponmi surihinira ingkora krepli aning kanahut somindar angkang economy kang tangnaya det ang bongpen India det sitame ingdeng kresian dolo bon sitame non BJP government nang charilo pupen ke pining surihinira ingkora ke thomaning kanahut anabangke India det sitame ingdeng pho somindara dang economy kang tangnai along amen che thapon lo lapusona jai me ke Modi ake japon ake mang ason ke pachun thega jakong ki do joklo puta than pon thu National Desk Report Karbing Long Live Pinia birta ke lapansi kang ton poniklo kardom